Hello guys, ndabizi yuko ujya wibaza iki kibazo ngo ni uwuhe muntu ukize ku isi, ese afite amafaranga angana ute? Uyu munsi rero ngiye kubikubwira ibyo bibazo wibazaga. Uyu muntu ukize afite amafaranga angahe? Ese uwo muntu ni uwuhe? Umuntu avuka mu kihe gihugu? Afite amafaranga angana iki? Uyu munsi ngiye kukubwira urutonde rw'abantu 10 bafite amafaranga menshi kuri iyi si. Ibyo bibazo wibazaga byose ngiye kubigusubiza, kubwira n'amafaranga bafite kuri uyu mwaka wa 2025. Mbere yuko dutangira ku mwanya wacu wa 10, muntu wanjye niba ko wakoze subscribe, wafunguye inzogera kugira ngo tujye tubasha kubonana. Iyo ukoze subscribe hari byinshi bihinduka mu buzima bwanjye kuri channel yanjye, kandi ubona video igushimishije unakore na like kugira ngo tujye tubasha kubana buri munsi. Ngiye kukubwira rero aba bantu 10 amafaranga bafite bose. Ngiye kuba nabakubwira urutonde rw'abantu 10, ariko dutangire wakoze subscribe. Twatangiye, turahera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 tuhasanga witwa Mukesh Ambani. Mukesh Ambani ni umukire cyane, ubarirwa umutungo wa miliyoni 90 z'amadolari. Uyu ni umuyobozi wa Reliance Industries mu Buhinde. Afite rero uwo mutungo ugera kuri miliyari zirenga 90 z'amadolari y'Amerika. Uyu ni uri ku mwanya wa 10. Urumva ko afite hafi miliyari 100 z'amanyarwanda, ubishyize mu mafaranga y'u Rwanda. Afite amafaranga atabarika mu manyarwanda, ni amafaranga menshi. Uyu rero kuri uyu mwanya wa 10 afite. Aha tukomeje ku mwanya wacu wa 9, turahasanga uwo bita Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg ni umwe mu bahanze urubuga rwa Facebook. Uyu nguyu ari mu bahanze urubuga rwa Facebook, akaba ari muri ba bagabo bahanze urubuga rwa Facebook dukoresha turi benshi. Uyu rero afite umutungo ubarirwa muri miliyari zirenga 95 z'amadolari. Numva yuko uyu nawe ararusha 5 z'uyu wa 10. Uyu nawe arakize cyane, ari kuri uyu mwanya wa 9. Aha twikomereze rero kuri uyu mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga uwo bita Segibin. Segibin ni umwe mu bashinze urubuga rwa Google. Uyu muramuzi cyane kuko nawe ari muri ba bagabo nabo bashinze urubuga rwa Google dukoresha turi benshi. Umva yuko amafaranga rwinjiza aba ari menshi. Afite umutungo ugera kuri miliyari zirenga 98 z'amadolari y'Amerika. Rero uyu Segibin ari kuri uyu mwanya wa 8. Uyu umva ko afite amafaranga atari make, miliyari zirenga 98, ni miliyari nyinshi. Aha reba yuko wakoze subscribe, kuko utayikora ntabwo ari byiza. Iyo uyikoze uba ushyigikiye cyane. Twakomeje ku mwanya wa 7, turahasanga wita Ray Page. Ray Page nawe afite amafaranga angana na miliyari 100 z'amadolari y'Amerika. Ntabwo wumvishe nabi, afite miliyari 100 z'amadolari y'Amerika. Uyu nawe akaba yari afatanyije n'uyu Mark Zuckerberg mu bashinze rero runo rubuga rwa Google. Nawe urumva ko afite amafaranga menshi. Aha tugiye rero gukomeza kuri umwanya wacu wa 6. Ndabavuga ko ari top 10 y'abakire kuri iyi si. Turi kuri uyu mwanya wacu wa 6. Niho kuri uyu mwanya wa 6 hariho bita Ray Ellison Buffett. Ray Ellison Buffett ari ku mwanya wa 6. Uyu afite umutungo ugera kuri miliyari zirenga 110 z'amadolari y'Amerika. Uyu nawe ni umukire
cyane. Twikomeze ku mwanya wacu wa gatanu tudatinze, turahasanga uwo bita kuri uyu mwanya wacu wa gatanu tuhasanga uwitwa Warren Buffett. Warren Buffett ari kuri uyu mwanya wa gatanu. Uyu mugabo nawe ni umukire cyane kuko ni umuyobozi w'inganda zikomeye cyane. Uyu afite umutungo ubarirwa muri miliyari zirenga 120 z'amadolari y'Amerika. Uyu rero ari kuri uyu mwanya wa gatanu, akaba nawe ari kuri uyu mwanya wa gatanu. Dukomeje ku mwanya wacu wa kane turasanga uwo bita Bill Gates. Bill Gates muramuzi, abantu benshi muramuzi cyane kuko yigeze kuba umukire wa mbere ku isi, ariko ubu ngubu kuko yaje gukurwaho ari kusigaye abarizwa ku mwanya wa kane. Akaba Bill Gates akaba ari we washinze Microsoft, ifite umutungo ugera kuri miliyari zirenga 130 z'amadolari y'Amerika. Uyu nguyu Bill Gates rero nawe ari kuri uyu mwanya wa kane. Mbere yuko tujya ku mwanya wa gatatu, umuntu wanjye ndagira ngo nkwibutse yuko wakoze subscribe. Biba binshimishije cyane iyo wakoze subscribe, ariko nanone iyo urebye video yanjye ukarangiza nta subscribe ukoze birambabaza cyane, kuko buriya subscribe idufasha byinshi nk'aba creator. Aho ikore duhite tujya ku mwanya wa gatatu. Nimba wayirangije, ku mwanya wacu wa gatatu tuhasanga uwo bita Jeff Bezos. Jeff Bezos ari ku mwanya wa gatatu. Ntabwo wumvishe nabi, uyu mugabo ari ku mwanya wa gatatu. Uyu nguyu akaba yarashinze Amazon, afite umutungo ubarirwa muri miliyari zirenga 170 z'amadolari y'Amerika. Urumva ko ari amafaranga menshi cyane. Twikomeze ku mwanya wacu wa kabiri. Ku mwanya wacu wa kabiri, ko wakoze subscribe, turahasanga uwo bita Bernardo Arnault. Bamwita Bernardo Arnault. Nawe ni umuyobozi wa LVMH. Uyu nguyu afite umutungo ugera kuri miliyari zirenga 180 z'amadolari y'Amerika. Uyu nawe afite aya mafaranga miliyari 180 z'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga yaguhaye niyo wakwiharika nta n'ikindi kintu wakongera gukora. Umwanya wa mbere, ariko subscribe nizere ko wayikoze. Igiye ku mwanya wa mbere, muramuzi, ni umugabo witwa Elon Musk. Ni umugabo muramuzi cyane, ni umukire wo muri Amerika ariko ufite amamoko mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Uyu niwe mukire wa mbere w'uyu mwaka wa 2025. Uyu afite umutungo ubarirwa muri miliyari zirenga 200 z'amadolari y'Amerika. Ntabwo wumvishe nabi, ni miliyari 200 z'amadolari y'Amerika. Ni amafaranga menshi cyane. Uyu rero akaba ari n'umuyobozi wa SpaceX, akaba ari rwa ruganda rukora ibyogajuru. Muraruzi, ahora yohereza ibyogajuru mu kirere. Akaba kandi ari akaba ari n'umuyobozi wa Tesla, ni ikigo gishinzwe ubushakashatsi muri Amerika. Iyo yari top 10 y'abantu kuri isi bafite amafaranga menshi. Nimba yagushimishije like, nizere ko uyikora, wakoze like, washarinze n'abandi babimenye, kandi ikindi wakoze subscribe kugira ngo n'ubutaha tuzajye tubasha kubonana. Kandi ujye no muri comment wandikemo icyo ushaka nzakoreraho ubutaha. Murakoze cyane.